shine the Lord. Let your love shine through me, even now. May star shine the Lord. Let your love shine through me, even now. Lead me, Lord, guide my door. Anywhere you open up that door. Let your word speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness, that you can take what's wrong and make it right. Make it right. May star shine alone. Let your love shine through me in the night. May star shine alone. Let your love shine through me in the night. Lord, I've seen the world stand dying. Won't define the master of these seas. Groping in the darkness, haunted by the years of past. When I see you standing near the Lord, shining with compassion in your eyes, in your eyes, a great Jesus shine along. Let your love shine through me in the night. A great Jesus shine along. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up that door. Let your word speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness, that you can take what's wrong and make it right. Make it right. May star shine along. Let your love shine through me in the night. May star shine along. Let your love shine through me in the night. Jesus shine along. Let your love shine through me in the night. I'm so away for now.
Lopolopong code o kasamo Karusia. Kamelele me miayer me katinuti pon Facebook pon kakiwang kitan nan time in Bible study word niya sa wata pil mengkalangan ng popod. Lalapot me kauno pil wiyata tongki. Mesangan ranwat me neuki yang kitrail sapul matrail title da ora labago saya. Yamo muna chay pang kolokol te kalaudela. Okay, kolokol te kalaudela keiti mengen sarau puler pon morin solangman. So irali mau may bang ko saya aban moto yamo muna chay bang kolokol o kalaudela keiti en ngen sarawi me akatumpul po trail. Okay, nampaeo katray ban lolo potrong kapakapo kay sisol. Kapakap o kay sisol. So ma iko saya kapakap o watawadirayo. Okay, bachay ko sa ilang kot ni atel chungol kapakap. Kauno masan dong katray nan sapul masan. So kapakap watawat irayo. Raschokak tulpasang. Okay, may chay kapakap pinan ngene ibang kon me. Itron menale me ko sang reng kauno. Ay masanan kota memor. Okay, nan son bueno when is aksilu. A memoro angen. Kareta armasamankin. Mia takatki yang sapul ma anso. And kapakapo watawat nan ngeneo kin hautaud. Okay, nan ngeneo kin hautaud. Trunarmaskin ko alia chaki. Kapagap kiniya mapo yan. Kailan mo rin sa ulang. Ika kapagap ko po satan de toke komoy. Apo komoy yan kailan. Pilipilo mi meremoy. Ami minan masa ng court. Roman isak isu. Okay? Saniya chel wiya watawad. Saniya chel le ye wang kauno. Ima wiyata chel roson. Okay? Chay kakale sa wasing kapagap. Aputano pasan pa na naman na. Kairta kakairata o kokosan nan kapay makauno katkiyang komo makamup sapal. Amupuko ay puko. Okay, ikarapan nan kodiala ko saya irip tamaban kunlaren irip. Child irip ki sapul ma child time in lolo o ewang masano. Child armas me sapal po ki child puking ngeno nang ka school kan child korongayer mengeno kung kono-konot nan masano. Okay, magarita ran koros. Kahit ka siya ran sarawi para baki yan na ipu ko po ibang kuwan. Malo wa. Iban mangi ni tuwan Jesus ama sa niyang Satan. Jais chukak morki siya pilawa. Pwede masan koros pulisang ni tawasang kauno. Okay, pulitong chan na sa pulmamasan. Karita macaypan. Mongo ata palwara chayka. Magkikilay, palingan na tayo so. Okay, so, ya momo naramasama na pang kolokol te kakairata anointing the KD me child we iyo ko pa na wicked. So kasaya, devote yourself to prayer and fasting. Tame kasampaling kay sisol kung kemela utuko. Aganak tikitikiyala utuko, kung kalago utuko, pwede kakaon te pelpelian kupurangkot. Okay, so, kaisisol, aramasaman makauno kintatongki, tipaki aramasan kaisisol. Okay? Nan Luke weno, isa kriyaw lilisa kwalumimen watak, katagato Jesus ap katala, punto leo puen low ya. Okay? Iyar kat wasaw, we low wasaw lil ran pasang. Matawa? Jesus ime ko kat to, song koros me katun buya, emasani, chaykak buya. Okay, chaykak buya, to chak chailen buya, kat tong kalimangi, ya mauren. Ya maur, me pauno kasaneyang sapul maramas, kamelele me kat ton, kasaleyang kitray mo me o katston kapayata po ichalen mo. So we low lil wasaran matawama count Jesus ime koti we low rabagi da sapul manzon we low
how much more? Yawan como yo ngoy. Ay, na. We low. Okay? So, amasani, we low, ole ran pasang. Naman sango, ap katin malipepana sapul matun patango o katin pilatasang rail. Me kriyaman, wat ki me kay pakpakir. Ap pueki ay wong kot, kauno kamarain kisngokan me aban pilata. Nampungan raila kan me pakpaki. Okay, me katkiyang moraral wamparon. Okay, masanan pumpeya ko saya wamparon. Masanan wayo ko saya apostle. Okay, apostle wamparon what ki pastor ni masanan way wamparon. Apostle what ki iralakan makingkoyo trapiata. So napapali ragoyo trap iyaray kisagiskan mo koyo trapiata me ko tra wamparon nak. Wamparon Twitter kokosan wasagis matadago waite bil kelail kisakisa mimereral kisakisan papao apa palisi pakan kisakisan apostle raban Twitter kon meresolar no kitipak mare mimi sampar wasatrokis. Okay, so buksaraw ka dito yung kachay apostle mo kan rail move around rogo Samaria Judea Jerusalem move around. So, como yung ngoy chaka girong ya sapol ma chakisagis kan po. Acha mo mochokan ka wamporonia la ko Rusia. Ap niya chali wang ko chepa nasa. Ya sapol ma chakisagis kan mangoy sambatak man. Tengoy wamporon kaitak sambatakin title sambatak. Koya ken patak. Tuwecha kakawewe ni San Salamao. Porque koyo ko ame po naramaso. Oriya kisagisan mo. Ya kusan renkot. Okay? Sa ako'y kakpatak me pilko yo San Salamao. So puksaraw ka tete ang kachay me mo ni masanon way. Apostle kayo mo. Ipil kamelele ma apostle. Por eso chamo mo nanim sarawi. Rakoseli waseli rongamawi melel kito re chael. Okay? Ari yet rail akan Simon kamelele me because sampal niaraikin puksarawi akan inchungi tiya tanaramas ka kasampal kampan okay kung pangako watak po sang na ray ap kampan picture kampan matawayang makauno kilele maramuyan nan sapol mapuk. Okay, so pilkatan ke Peter Oria Andrew James o son Philip o Bartholomew Matthew o Thomas James nain Alpius o Simon. Judas nain James o Judas Iscariot o laman mepan pangala Jesus. Matawa? Jesus mangi. So pil Judas niya sa pangala. Mangi Judas mana pan pangala. Pil mangi me socharen Judas apalimoni. Karata kian Judas ampuko ababalimonian. Kian an Judas opportunity and improve and kairta sang moniat luwet kaluwet pay kauno kita yung pukoki kauno mo idong ay Allen kairta. Chebang wadak silipuk sarawi bilel wasame mer gola break alabaster oil le po ma poy laudo isme complain real Judas epakong homeless kan tupang kan so kilang monio ka sambal san Jesus i me bil pangila Jesus po kita kilang monio. Okay, so okay pak sapol machay puko kanaken kauno mo itong and kaskuli ke chal dalale chaleng goger talale kauno kotki ang chal chance and so mau. Okay, and so mau and so koirta and so mayauta sana na chal tame chal ronga tame souchar ap machay ban so just ronga ta sang souchar choyo se de bando tangi soucharo. Okay, so imaw yaw kauno soucha sapongala me plekita Judas Jesus mangi ta agatstone mo ya agatstone bola okay karda chaypan matawala Jesus bola ibang kasampaliki ibang pakapak ibang wawniko pagita epilata agatstone bola.
Karada mo itan chuta seniyang puyen kak kaunon tatongi. Okay? Melel me Satan ko sayang a planen court. Jesus and God stone bola yime tun langon dayang Mary ang sa mapanlisiyan daw. Luke silu isipang watakatawa sakap oralap ko ima makasaliyang gichal tama Jesus wuya kaita korosap okay tama Jesus God stone wuya Luke silu riesa keo Jesus baptize na lang hopen. Okay, so mamasani kumaipan wuya tami wuya chaban baptize po na lang an open kaunon masan chay ka karonga mau Luke wano sa kriyaw Jesus pray whole night Jesus low troyo wasaran kamu yongo ya wayo chapangatar. Okay, Luke riesa kriyaw paisak payo Jesus low and so me kasongosom pilwiyawiyang. So example kaima. Okay, kapag chela na ko ti me chay kapag poraiki pokaw non tatong kung gitrail. Kapag panso me chay kung kasongoson chay chuka kasongoson achel itang dimas ko sa ilang kauno po kasongoson pang poita habang kay buye ditib. Okay, makasongoson wiyaw kasongoson lelang aramasaman chay it's just wet udana banlel. Apa chay kapaya tao ima kay buiditib. Okay, so pen Jesus masani yer chailang kin low chailang kin kapakap pui chamo mepan alota chail buiditib. Okay, nan so ni sakpayo isak riyawo mo Jesus masani yang rel tamak may kilangi wuya kumay banyang wuya. Okay, so imimen point kayo try pan lolopot na low o kay sisol po chailang kolokol kaidi anointing makauno pulpo mo yan sa makamong sapal. Okay, number yaw, mamor consecrated o sacrifice. Tayo consecrated. Consecrated to it kamakalta, a sacrifice to it mayrong la. Chay kamakalta o chay mayrong la. You were Lord and Savior. And so mean that, mind Jesus, we are like count. Oh, we are like song kamor to it jay. Kamakalda o y kamorla. We are like oh lele consecration to a jay and kamakalda. Okay, kamakalda or sanctification. Okay, sanctification kamakalda. Consecration set apart. Katororla. Okay, kichay katororla o kichay kamakalda. Armay pang kolokolay katoro santa, katoro santib. O kolokolay makalagal, ay pang kolokol anointing, Katie. Okay, Katie and Kauno. Nang karyang current wanawi sa kisu, yatue, chan pasan kot, o tikitikanikan, arkak patpana, pitak yoma. Yatue, chan pasan kot, o tikitikanikan, Arbangkak patpana. Boye kitrail me champasen court yeyas. Tuan ping kota masani. Iban wuyata champasay o kousanla rerail. Iban wuyala ar court o irail pan wuyala nay aramas. Okay? Ino kapwan ma. Ino kap mak inchang Christ Tebanta seal kapatabanan ma kauno yala chay court chelar masin legi. Okay, puekin chang Christ chel wiyala sapol mang court aramas. So imema masani wasa pangkosan la re chel wiyala a child court ke chel wiyala sapol ma. Okay, so chay pan ya rachuke isa kisuo ar kauno kachin masani kumailutan pan puyak sang rerail Israel rena ramasakan o choror sang Israel kumail tersair mekot mesamen rerail iyapan apali kumail. Okay, so you were consecration may pan men kaunon wiyata tongan yay pan choror sang tip choror sang ramasakan me peren kitip
Armasakan me bang ko sayang yan hantib. Okay, ban choror mi morin so lang imenta ki alto tuk. Pui ban choror ban sayar ka tore insenei ay kaperen o yak perangkotan. Okay, ban ka chore sang me ay ban wia tama ko perangkot. Me ban parak yang kauno ni rong yainta od ay John Passman. Ni moi men. Okay, kai den kita koros chun sarawa John Passangkot. Korusia kan me kanoin de katlonger lale ime John Passangkot. So me chai kolok achai puko kolokol. Choror wapo kauno kaskasang chal lang ka chore ki chal sang imenchinching wasa kom ka kinchingiti oble watek. Okay, karyang current weno isa kisu ban kita scripture kan more api wasami wat custom palapan chailen mangi is ki child rain Jesus ka chunga chore ki child. Okay, amen kasik kaya ka chore ki child apa kasik yang masanang kocho niya chay bana leta o kosan lale peng ki child wi ata pilipil and choror sang. Okay, Nampasilu, Thailand Itawen, Kuwait, and Masanan Court. Okay? Itawen, Kuwait, and Masanan Court, te Irailakan Makauno Yamamasan Lale. Nan Masanan Court, te Courtly Counseling, Irailakan me, Pumaipan, me watch me pitai morin so long I changa me man me, so I won't watch Taban in Danya. Paban in Tintanya, Matamataw Naramas, Aban in Tintanya, Dame men wrong. Kareta puyang kolokol KTN kauno iban changa na ipuksarawi te changa olang court lien court makoyak sangya courtly council puyang kak udakido how dead or ay kaporapor puyaki ay klangtang kauno yutatong kite akawit kan minan masa ng court iban masa may banita wen akawit kan. Okay, turin so lang kung poputi para ganchang aral friend, aray langkal man meso ipsapal, so jangan ng kotre. Okay, a child pain kelip kyo kularen puk sarawi, o kapara-para ki kawitin ngayon sarawi, mau sang a child chang aramasaman, meso ipsapal. Padabang kiyang ki child, pues so pain amar, amen, ito tong ki pain amarayan. Okay, so chako san rin kot, maban so cha, minimini ang Christ. Okay. Godly counseling malkaka mo doja malkaka irachigige o riao bang watakata. Nampaslu me goskasaya. Yamu manachaiban kolokol te kakela kala. KTN kota po trail chaiban kodonan masano. Tek jaibanale Kuwait sangren irailakan me kauno yutatongki so malkaka eu lel riau met pa yaramasakan magin soika la Kuwait na ramasuet kan me sotra kan men kalimangi medbanakan. Okay bak chay saulang ipsapal me baninta mak chay keliplar chay bikin suet kun kitel tapot aramas tentay kitrail, aramas te koro kung kitrail. So chaikin menala sang raili me chaikin songki, chaikin kang feel left out. Amasana mamasani met pay. So ansa me ko mukita, ais chipan toka men, ais chipan wiyamen, puegi ngoy serieng court. Okay? Aria kapayo to kay kitrail, me mengkakela kay kitrail me, ye wong kitrail nan time in Bible study word. Kupura chay matamataw pa na so koros imeng kaparenta court. Anso koros yai kauno korkorongaya. Nang ka school ka me chay uyayar ko to kauno katwasa koros. Kauno mangi me koros. Kauno kakong me koros. Okay, so achay mali al to kupura chay tampan to ka lang presence of God. Takot presence of God. Chay ban chama-chaman me ipsapal wat ki kauno katlonger lale. Wasa ikola ya iwo wakao no. Kat lale kaiten. So kasaya med pai aramasakan makin soy kala Kuwait na aramasuatakan. Mesochakan men kalimangi medbanakan. Epachong railakan mesochakan waun ku court. Okay?
Okay, pak saulang marapil ko wait to karamasaka ko sa sayo pilpin tang kauno de pil lalawe arapil yang ngarak pogida reswed ki armasote. Okay, chay ban chama-chaman mo chay pangalar kauno. Okay, mo ke chay pangalar kauno armasen kitia chay goja chay chuka ko sa yame ko pwe. Ito sa ata may saulang. Ansa word chay yeyas nananson persecution. So yay kapagap me chay bang kela la chay bang mangi wewe ki chama-chaman puksarawi no kiyang kachay luminanso sambabang kailong kong kachay. Pen Jesus masani sambabang kailong kinug pura kailong kinyoyer. So meman me Christ mi lale ngayon sao trasta o ngayon sao span we tatong ki aramas me sasakot pura kailong kong kachay. Okay, ab chay ban pilata pa iban men met bay ya kay deg ban men masana nuwang ya. Okay? Abragan peran ki pa ikiyang kosonetin kauno o mata-matawan ang katedral nipong o ninran. Okay, so po kamu yan kolokol kay diyan ngayon saraw po mo kachabananane mata-matawa masanin kod kiyang nandowe ang kakaon katral nipong o ninran. Okay, number payo ye adoration to which a kaping kalangan turki kaping kalangan kauno kung kupor pereniki kamelele niya chaigun kiyangi kupor kalangan. Okay, pona saki yi megatin we are megot nana child more adoration to which a wauniki. Okay, ya aramasaman waun ke god aramasaman masa god aramasaman such a waun ke puegi sasa. Okay, it's achai such a waun ke minia chai wiya minia chai kosoi. Okay, kodial payo isakeo memen watak mepit adoration. So yamo manay bang kolokol anointing Gadian court Kadian nge saraw po we tatongin niya nito na we so long te som papa kauno yanana kaprayang kauno adore I wawnki. Okay, wawnki kay tek chay kuan kokolin wawran sarawi teliko tamaw we moment wow wow sana tay lifestyle tagot lifestyle yes ran koros sang niya chay kosoy sang niya chay mokit wow aude ki chay lar wogit ki chay lar pagita wawan kotro as jeminanim sarawi. Okay kin kang koy alamen kas amo kang koy kang puwa be nangkalen nim sarawyo sarawi. Ay bang puro do ay wiyasili saray rasang. Isa nga may mamasani. Wow. Okay? Yamo manaramasaman kauno kayedi katkiyang ngeneo entatokong ni itipak apang kolang kauno wow. Wawin ko to kausan lalatrail. Email loyang accounta achay wiwiya achay matamataw achay kosoy. Okay? Dirin aramas katan kinrail saulang rawan kinimo abras chuan kukot rogola nimo hey nennen kede praise paganok law mom kede chapil love kede chapil kapakap war kay kinin tatongit amay kautanggan nok tebalak ama kompani tawo yung puksaraw yung masani enter his courts with praise. Tuwa ja patlong nani mo tirikapeng. Ariya mo na ibang tirikapeng ay kaan lo kaya po. Amantak lang to. Okay, so jayba nanjiyang ipsabal. Pumasa ng kotang kawit king kichayl melelin masano. Kowe nim sarawin nenape estyo tanto. Yawewen masana masani potlong nani champaso pot kilong kapeng yamoma chaiken potlong na nasakan bon pe kaiden chaiken kakaleng ron sakaw kakalek kolong way ta chai kap nga al chail kinut ko tong kauno chaikan lo kaya pwede purta
Ama ko iperon na in watar. Pagda chay weki. Machay pan weki a chay mokit kan pani ta wen ta masani. So ikos ko saya adore kauno kupurki chelem potlo nanim sarawikan peranong opel kolin wauniki worship to a praise worship iwi air kaskul nan video kan kapung o kaudak okay I mo kan meche wato mongkot o child mayrang ansong kaudak kareta adore on ran sarawyomo a child programen kaudangan out liki Epan rang koro sawar yesak payo, epan adore, epan wow nikikot. Ime kang kitoke sa kawan kay den. Ime kang ki pelgo isikan kay den. Pogita ikos ialatar masano ako saya. John pasang gotma. Okay? Pug sarawad estetoke achailim sarawikan. Etoke John pasang gotma ime kang kiale. Kay dek puegi puko. Okay, ma ibang kila ipuko mo na iwan kukot ari ibang kumpom pop selimong kauno. Pogita ikawan puko ansa makasandi ay pitoya isolawan kukauno. So wow niki kot panalayang kamuyongoy asotramen uang kuprangkot nyokot men niya kosoy o niya chay uyuyakan. Last yeyi Uyakila Jesus melelina tel. Ajay kao no song komor. Okay, kaite kache uyak kapakapo. Ay mor so cho uyakila. Kapakapo original data. Tuetra ay pali, ay puko, ay kak. Open on kauno. Ni ay memor po sampawat. Jesus me ay song kamor yalar. Sanantipaykan. O uyakop kapora-porki ban melay bangkulanan lang. O I count what kaiten ngoyer me uye memor kupura me ban uder uye memor kupo in sampawat. Ay mo mana chay pan itipok. Okay, amay pan papa kauno po iki ay pugo ari. Iban proksang ban chukak kapkapayata kupurang kot pokita ikila ay gelde ay kak monay uyaki me ay count. Okay, count what could count. Okay, nang kayon current slu isak wano isak kisu. Yadwe kumaila sa tuwan ang mail wialar ton pasan kot o tuwan nganan kot aking kat lalomail. Arma meman pan kawela ton pasan kot wet. Kot pang katin kawela I. Puton pasan kot mesarawi. Okay ma nimo o ngoy me Jesus kosa yang nan wasan wata kosa yaya. Eso kosa ya nimo. Okay kosa yaya po kosa ya. Ya tuwe kumay lasa tuwan amay wialar chon pasan kot. O tuwan nganen kot hakatung kat lalamayl. Ansa me chay ko lang kautak Ime chay waun ki kinumon kautong kan puya ji kichail wapana nganen kotro. Okay? Kareta aramaskani sapal rai ko tong kautak wasang kautak en sarawi aramasen kot kauna pilkin mole di kot tinan pungarail puy me katin masani. Okay? So Ari meman me pan kawela chon pasan kotwood Kot pang katin kawela I. With John Pasan kot mes sarawi. Repain kumail. Yay John Paso. Inanasansal. Kamu yung oy sa chuya yung kitra megot pa chan sarawi. Kau na makasarawi kichala. Ichacha alle. Sarawin Jesus. Makamwip sa pali. Makam sarawi kila. Kay dek. Puwegi achay uyuya. Puwegi achay puko. Kay den. Sarawyo ko san reng kauno so ime chay bang katengi magchay bang piliw ka sa kasamnela kalanganan chan pa sarawya makauno ka sarawya lar makaretay kakela ka kumay kan magin katway kaloka armas kang genuwang smakeye kumaildi kaun Jesus okay sang niya kat kito ngayon sarawi kay din ngayon sarawyo anointing masanan way
kat rain so lang man makolokol song limau pukat mi yuki ang kitail nan marainan ranwat chay bang kolokol pa chailen so cha purala muri deluatala de kokodi up kota tor okay again glory to glory that glory to glory linga ling la morin so lang man es chugan du dueta again linga ling la a child we working chigajik la laut la a child koya kin chigajik la laut la ime karasayang kime etwetrak sin waran tuka patiti a koko tao rakan manpirkan pilmen kodo suklale ime karasayang maurin saulang man ime karasayang wing court podagot wing court hallelujah pan wate kata iwasami meditate imensango when court so tami minikisin tungal demeakot mekanim we mimini pung obabol obaran mengen sarawi katkido okay when court so tami minisin tungal te pil mekchel nim abo mimini babol pung okay peran mengen sarau katkido trin saulang raschopung popungo ko sang ren Jesus manchang crisis socho uten kitailta sochopung nana child more okay trin saulang sochan ke babol mekauno katkiyang pogita sochip sapal arian sa child sapal kadete pan mo wing ko tiata potrail pink child chakon o asamon silangan court iwiala ramas punguman kay dek pwe kita me wiap tama Christ wiya kamakele ya so ya ledier so tamaka kisang imakelekel kitan chang Christ poson mo kauno kupur ki rong poson aw ya memor ikasampaligi waun ki kamelele kauno ko don wuteni akin chang Christ so ya leta ngaya ramas punguman okay when court momana sansal ren saulang man ebang kam abanan kepepol abanan keperan amay ban title ki saulanga isa sa may pung so ay pepol so ay peran what ki so when court ha naman sa ngayon ya matamatawan ichaman ki matamatawola pwegi ni ay chikachik mi ay babakalap man me Junta dagen momotso. Mia pak saraw yon nakir. A porki sang pasapasan. Teikauda. Paisin. Tungol. Asa banda ipa kastiyan saraw. Pagkita. Yan ay saraw yan. Iti talo ko. Ngay ikin lama-lama melel. Ikin lama-lama melel. Tama ko yayang kauno. Kakir atan kilaw mo saraw. Apso mango but challenge te ke me chai wo wing court chai bang koyo ni scripture ni book saraw ka te yang chai ka te atal wiya ba me ya le sangai pa ka la ba be okay po ko saya wing court so to mi minik sintungol ke pil mek chai kinim so ta me mama sania wing court chai chuka ka tok yata agosti to sang nan lang okay, pogita, semaka makalagi jalda kauno katkito Jesus. So when go tra kapong alaramas, when go tra kiyang pepolo paran. So Japan mangi machay wiyakan kay degi when court. Okay, Japan matawala story Mary Marta katkatrapun papa court kay den when court. Mary katkatrap kiya limpa kong court, i when court mo. Okay, so amu limpa kong court me pani tanto amu papa court. Pwede wen court kat lala mo yan. Me pani tanto amu wiya mau kan. Kaya dek banda. Ay bang wiya mau po ngay saulang. So, tama ka ono kay buya dilala me bang pati ay sansal. Niya chay wiya. Iwe na masani. Wen court.
Kaitek mga onimpil, kaitek meko marmas kakoto kita. Osonin Muslim Islam abemen. Rawya nanantin wiya mau para el godron perenkin rail. O kiyang rail teng mau. So lang. At wiya kan. Ay sayaw ni sakpayo wano warasang de korun na mo silangan god. Wat ki god kauno ime bang kaibuye di pung. Ime kaibuye di peren. Ime kaibuye di pepol. Ay weng godren a sansal. Me mipon so lang man. Hallelujah. Hey, masa nang gochi na yo and nam yo kaperen liberated again. Kama ora larmas. Kasalata kiyala. Kiyangi ka porpor. Okay, jaga pingkatete sa pulmatel testimony gani. Makarada saulang man mesoja lipon kauno re. Wen god sek chiata. We are program niya na panaramas. Chaikin nakak chaikin kaulim la. Socha kon kamaba. Okay? Hap ma kosang ren kauno. Chai bang kon me chai pung. Tirik bebol peren lenan mayroong ape. Pagkita kauno tiatar chail kat kitor we sapul mawe yo lala chail. Imerakalo buikila cheese se masani me kachtor wator wing coat reklang seli ya. Okay, raipi kilang raipi ka mo Twitter pe kasalta mai me so go ko saya me abang wato weyo para kilang ni ana panaramas ni mata naramas kauno kachkito nungen. Okay, pwegi ingen so como yung pan such a we ki lao ki chal kuryangi pengen sarau yung katlong sa wasay chel nan mo rin saulang. Chay biban watakala chan sa machekin wat story kan chise so warongko anso mengen sarau sek tolong reral aral ko say ka chises mama sani yo gochme aral ko say ka chang egiswasa to resocha lady they don't care it apan so merip sapal oh kauno kaker tuecha kupro to ko winanti karas pagita same spirit ngeno changanen kotro no ye to talk nan morin sapol makan way after way D after D. So chay lolo chay kapag po kalangan kiyang kauna sapol mamasa ng kachel nan maray nan ranwat main kaun Jesus kalangan en komoy kapag kalangan kiyang komoy kamelele Lord sapol mamamasan sansal master sansal long isingokan me korkorongay kapag kingen saraw men law sawa sa Korusya puye ko promosen we kita sapol mamulimba kongkit sa kaproyang komoy at kapeng Korusya kan mamia ye wongkit wasate bilpan irong video wet more man ki sumao se pelian mosan sumao kan nan paluray kan ni marangkaun Jesus o se release maula me kosang remi sa kapriyang komi at kapeng kasaba kalangan ng komi me uyat kaunat song komor kokolatra amen.